wij mo ne ma lo tin te kere ni ene wij ma ano kot pa mero ni pen ma chiel lo tin gi tiyo gi gai gi wen a lo tin gi tiyo mere wen ka ngatu mo tem wacho bunowa ma ene gin ma ti ma ka wan ma bedo ka tolerate that nonsense adui dong chaka kumero kin ma ana niang kere gin muti me wini latino biro ne en ke chene ene biro chapat ero jone gidi ga chapat me do guri ke ni ki chara pe me nono ero biro la mo cher ma nyudi kidi wa in ka ngar mo biro buri ni amero chimini ero la mo cher me dong la ya no la ya well for the trial on luak mo do wa dugu chen kini ma tin mo me wa nen lok ma per tek ichi abichel mo karo Gulu City beru ki wo maduong kaminoni botwe Gulu City ka kama down team e biachara ma diet to twal aye yo man cemetery road ma wa ngeyo ni pol down pol team biachara kono di chengi di wo ikine kay ner mot pol street eoni ki waaw ye gweno ki tere chapat ki tere chammogo fast food ma konyo down ma tegra da that's the busy area ma pol kare duak ma pol magi aki tuak ping ma pat gi donyi Gulu City gi noye chammogo yor dada donc kay nene ci abichel logo beruti ma duong may non lo tieno magiti city ma pol kar wa luongi ni Aguu ikine ga chawa para chet bin ka chawa para rio iruping wo beruti ki tele ma duong may non la tiena chel ket ma ga waji kwero bino chako kelo wo ikom la timbia chara chel la timbia chara ni no tiki jima gwa kome piano mira protecting business na mere ki chene ma utiu but the real story ma wano nyurni kenyo no dong kaberne payo to twal piano tina gugi marti ki street ne me ya ko chene nyume ya ko dano to twale kabini rupa ping machalo lutela tiene ya yo matiki ukot Joffrey machalo kansila me ngwan me pakwel ward mati Gulu City baromero nen ilok me beberu padano waneno Gulu City ket matiga don kwere don yot but in terms of security kiko lo tiana man me Aguu ni kitagi yele kwere ki dan ma tegrada wa ka winter mi kong la dit Joffrey ilok me security Gulu City tika do tek mada ma kaka eni ka waneno endong petian ma chel ma watika nano lo tiana Aguu ni gidi yele bi dan ma raj mu kar kakare kitemo lok kwegi i angol weng peginiang dog ben kitemo lok kwoge pole peginiang machalo in la tela with experience ki kwa ki de don kwere do tina en waramo konye gini ni ajuri ya be afo lo nan waki joma lugo waki don meta fo mera matika dorwa nero ni ki tami ki la pen me penyo one machalo tela me city and en ni te me area wa machalo ropeje iwa po berium tutwal bien uno iwa yom kin ma wan ter ke level mi city pien ke neno ka ma wan bi ni council uno city ti very disorganized but kumerika in neno even we revenue point ma ka ma choka revenue wati we ga timo budget we 4 billion no donc iwa yom ma wati ka neno la rope chalo ene ye kama tie engine pa city yes pien ke neno ba de la yibite no la tete ba la rope je wati ka choka revenue madu ene we Kidwa street then were creating in Makelone temporary market. Okay. That was a temporary market. More collecting join the goodie. Piano get charity goodie. Yes. One no one kid street Kenya where go pet. Jomagi chara gweno, jomagi go chapat, jomagi yobo chak. Yes. One no one kid gika Kenya piano city council te by gi oni go peke mergi. Chi one neno ne join the tilu. Mege ma tigi luteno. Mege ma pegi beki chogi. Mege ma kenma beki tigi tuo. Bebo kenma gipeo kikero chiguno ni giromo timo gimo magaro gwako kilo tero makakeno chiwa ne yo wane ma chela wan hotel because ani la rope ja tie ikumiri ba kilo ni work and technical service wane kidme keto art kiyo i la rope ja yes so wane no ikumiri go wakata kile regulation mo wachera wa passing budget that was a temporary is a piloting whatever piloting ja petie gazetted ma chik ye ni kile kichare yes makado wano insecurity chi wan macharo committee malo loko ward ki yopuguri one mira walo Kenya mache Mario kawa neno ni Aguu ene tiga weka wabilor Kenya chio mira wa empowering security Kenya ba dana beda gonya pien machel kin ma ana niang kere gid mutime winyi latino biro ne enke chene yes ene biro chapat era joine gid ga chapat me doguri Kenya ki chara pege me nono yes
ero biro la mo chen ma nyudi kidi wa in ka ngar mo biro biro ni amero chimini ero la mo chen ma dong la yak no la yak chiek dong pa ye do tor chiek ma rio wij mo ne ma lo tin te kere ni ene wij ma ano kot pa mero ni pet ma chiel lo tin gi tio gi gai gi wen a lo tin gi tio mere wen ka ngatu mo tem wa chi buno wa ma ene gin ma ti ma ka wan wa ber ka tolerate that nonsense adui dong chaka ku meru pet lo tin ro ma chen wa gangi woro ni ngwede ngwede inde yer chen wa gangi chen ro ma chi ma oti ma nyude nyurni security wa dong pe ma be ma nyude ene ti pa nga ti pa RCC ma chala en ngeni en ge chule muchara penena be bir palwa right em yo chak ywa chok chine ga kinyo menene gine no giko immediately bien lok man ko no lora lok man ko ni wagiso lok man en apan po mere en i Gulu City city panana wen la lora bagiso achuli muteso murada wen giti kenyo gote mbia sara teke gilu gilma wan council wa mero an ma chala an pa twang lok mo ni Aguu go bir ka lwen e kom loloki Aguu go bir ka lwen ko bagisu pen ki chubu nyoki lwen ko magola worgi e woni go to sheikh latine ka po bin ka yak no chapa no gi mo teme pe an ka wan be ka tolerating nonsense ni lutine e ni pigi good gi manyu lutine gi bio cha ywa gi mo ken ka mo ken magimero ini ana mero wajike head of security organs mati city ni o mi no nen lutine ki wang mati do mi treating lutine keme gi treating gi kene right pien joma ga tiga char doguri gi chulu council dwe ki dwe pe chier ma tini gi chulu council ma bere da dwe gi dwe ma wan po no yeni jona mera gunne bia sar pa council idi ne so an ma chala wan ma chala lotela wana be limu office pa security pa RCC men yang ni ngom ero ya yum ni o taking action right tika tij ma tek pien RCC ma mi la ro pe ni ka ni mera be bi noy so ya yum ma chala an ni la duty chao tij mi de en ni wa tin student timolil donc ma chala wan wa kwa ki pe jemo bala kenyo pien jo no Gulu zin chen ma duong ana miro ne wa ni jo enu ne gi chulo chul ma be ma wan wa no chen ke dwe ki dwe alimia bi chel dwe ki dwe area enu ka ma jene ki temo en o lo konyo ma onyo mo konyo ma choko yugi right so ana lego ma chala an ya kwa ki ja ka wang lo tera du mi city pe gen mo teme wan po bi ye gen en be mete city botwa be balo image pa city wa be nene wa mi twero office pa security ma papat be nene ki gwa lwak ma ke charo chat ki gwa lwak ma tium biasara we city wa don lo we be ti city no dano be city 24/7 right kan ngado o cha bor me duo no city wa ti busy kidi ngado o cha pa me duo no gya chama ti ene wa ni city no ti don ene ni o cha wa ngwe no don lor city wa rumbe ka me cha vuri do penge e no pe city wa ti no de kam ma wan po bi ye cha na foi ma tek lega na tieni wa bitij ma tek mi gene no gir okay for na maybe la peñ ma ci check wa gir ko angere ti gi bulu ma duong e kom ti ki bulu ni pol ka arber ka peñ wi ani lu tina go eni wara mo ko nya gini ni because angere lu tela go temu yu duju me ko nya lu tini wa pa go timbal kari walu dini lu tij palo ba ma pa joma go gu pengo lega NGOs ma pol magu bino go tamno lo to ki ket senda mo ma tien ma gram la ka ko pa lo tieno ki temo yo ma pat piri keni ma chalo ien piri keni ini tamani yo mo ti ma wo maybe pikar ma ti bena nyin ka no ni itigi ker ramo do kon konyo bulu ni ma pat ki keta ba nen NGOs churches ki gamente go yele ni dier mo ti lok ma do ko vulu ma chel gamena tigi system ba vulu tie o chaka ke penyo e parliament ba vulu mo ki ken tigi lo tela gi women's de kumenu wan ma chala wan e la rope wati wa ke chen mo bino pa vulu fans mo kene baga gen gete organize ma go ripe mo be kero mo ke do project money but because now vulu gen mo timene ene lo mo ta gen mo pa mo te no timene pa ke no nge mede ma sis maro mo lo mo ta to tiri ke ket gi ka lo mo ta go bet ke chene go bet busy ka o tiero no do tiri chene ka no me chene ma do chene because now ka gen pego ma be ne te kingi ma be ne duong ma ko ne ma go be dal wax mu ta ku me no te char bon mo ken mo be dal wax mu ta ma ngegi ma duwa da mo ken te mo boda mo ken te ati mo bi asar mo ken be ti street kenyo en ga go e chapat ma no go be no en Aguu ma ge wa ne gen Aguu bar wa lego ni go be te dul be giti dul ba wano ngegi giti dul
but en gidul gi eno magiti magar gi balle en gidul gi ni gi aro ke wagit giti wakil spokesperson gi giti wakil won kom gi so watamo ni kago chaka dong timo bal mano jui wan po na to twale kin mago timo ene go wa street tin manyu go mi challenge ke gamede de gamede petro manyu protecting go city so ego na mera wajini pego no mario go betere dul go twal ko ngi kele no jui gi twale wani yes we wano nen ka no ma sis mo wa bere ka following wa mi ni do kuru mo sir borwa go bede lo ko mata go no chene mi lo ko ge kidong bang tigi gang bang ni gang gitu ko chera lo ko gang fu pien wan ene wen wa yele ka bere ka je ko wani wa ti cancel wa ti po bere ka wa ti kere but at least team gi mo ma ra ti me ko so ma chano an la tera tamani program pagamento ma ti ka te ke gen gi ti very organized wan be chung ket gi me support gen we ne ke mi ni gi mo ma ra cha ko yes a fo ma da watwe ga kan kini ma tien pe in buru magikela yele street ma chala go ubeto organize uneni ukelu tamu kama leng lutela magitikin peng ma futi yare manyen ma chalo buru ma wiye yot o kod Joffrey wajini gen ma romati ma chalo ko mutagani ka ukelu project mu ma choy ma leng kiramo konyu pien bal pebe bal rach ba pe tame be television